Azından kirgen konağımızda İlker'i karşı alayım. Sızgırı. İlker. Hadi zor şakay. Rahmet sana. Kayıp gelmişe. Şıkkın elimin dağın. Asurlarına kızıkmağız dayanırız akıllarına. Aldırmağız almıştırıp gümüşlerini altınlarına. Gümüşlerini altınlarına. Allara karap aldanıp kızılına karar yanar. Kerem ömürlerim kıyın hallerine kalar. Sonra karap sarı gayrım yaşayan kalmayım bizden. Canı katil bulmazlar kumulin düşmesin iken. Canı katil yüreğime kar bulsun diyen değilim. Yüreğimde müzikleri maturdur diyen idim. Maturdur diyen idim. Allara karap aldanıp kızılına karam yanar. Kerem ömürlerimde kıyın hallerine kalar. Sarığa karap sarıgayıp yaşarga kalmayın bizden. Canı katil bulmazlar kumulin düşmesin iken. Nişanlılar bu yakına buluşamazsın. Mındağılar nişan şarkılar. Mındağılar. Ay rahmet. Aradan kalgan toplu ağır ağır bular. Ermülerge düşer gitti seni yara kullara. Seni yara kullara. Allara karap aldanıp kızılına karar yanar. Kerem ömürlerimde kıyın hallerine kalar. Sarığa karap sarıgayıp yaşarga kalmayın bizden. Canı katil bulmazlar kumulin düşmesin iken. Allara karap aldanıp kızılına karar yanar. Kerem ömürlerimde kıyın hallerine kalar. Sarığa karap sarıgayıp yaşarga kalmayın bizden. Canı katil bulmazlar kumulin düşmesin iken. Canı katil bulmazlar kumulin düşmesin Biz rahmet dertleşilerimden tağın bir sen bile gitem. Gittik eydi. İkimizge bir divadıla. Aydar Demirbay'ı icat etken şer. Bilmezseniz de bir şıklamı kırığa. Eytkenler sayan, eytip duyalmayım. Eyteselere, kileyen adam, ellerde yar
Balık sizlerinde balık yavar mı
kompozitorlar, bütün mine degen bayanistlar Başkırtistan'dan çığa. Özünüz kul şapsağız da bula. Ayalıp kına oturmağız. Gittik edegi sizge hazır. Dertli şılarının tağın birsin bile gitem. Üryan aşır, premiera, dilek. Sizge bulgan dilegim. Tınlağız ali. Aşardık bana. Kırıp gite bilmeyken deysizdirin değil mi? Hayasın başka jırçılar diyesizdir indi. Karakter şundayrak, mişer kanağa şuna göre. Mena tez gerek, köp gerek. Şuna kalı göre, eli koşan görüşemiz. Tağın bir jır berimin diyem açıl olmagız. Ah susadın naslarına, sizlenişe! Nazarına, ay, ay, susadım nazarına.
сеңарға. Бигіз рахмат, матыр жырларың үшін. Бигіз рахмат. Неше хәлләрегез, исәннәрмесез, хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Баршагызны да кайнар сәлам дибез. Рәхмәт olsun. Инде без шиксез шатбыз менә шушы авыл көнендә дип әйтик, менә шушы бәйрәмдә безне инде хөрмәт итеп чакыруыгызга. Хәлләрегез ничегрәк соң? Әле пешәннәр алып кайттыгызмы? Әле пешәнгә төштеләр генә. Бездә Татарстанда шауып куйган ике атна яңгыр ява инде. Пешәне калырмы, юкмы? Җиләк җыйдыгызмы әле? Менә монда җиләк искиткеч күп. Без үзебездә җиләккә кайткан идек. Майонез банкасы гына тутырдык, 2 сәгать йөргән идек. Монда бер җиргә барган җирдән 5 минутта бер җиләк тутырып алдык. Шундый бәләкәй генә җиләк. Шуңа күрә бик матур яклар икән, бик җиләкле. Тамашачыларга да менә бик зур рәхмәт шулай җылы алкышлаганыгыз өчен. Оештыручыларга зур рәхмәт, шундый матур бәйрәм оештырганнарына, безне хөрмәт итеп чакырганнарына. Без инде хөрмәтле кунакларыбыз
тамашашыларыбыз көп сөйләп тормыйча гына чираттагы җырыбызны җырлап үтәсебез килә. Менә тик утырасыз, әйдәгез әле хәзер, хөрмәтле ир-егетләребез. Урында гына булса лагыр, менә үзегезнең асыл затларыгызны менә шулай рәхәтләндереп кочаклап бер биергә чакырсагыз, без сезгә зур рәхмәтле булыр. Чираттагы җырыбыз Айдар Тимербаев кие, Айдар Минхаҗев сүзләре "Син икән ул" дип атала. Язган икән сагышларга уралырга, әлдә сагынып чыгам синең юлларыңа. Китсәң дә син гаепләргә хакларым юк, рәхмәт кенә әйтеп калам булганыңа. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидеришем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә, син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидеришем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә. Йөрәк дип сабырлыклар табып кына, сусап яшим карашыңа, тавышыңа. Өмітсізге сөйләргә бәхет икән, берәүләргә насыйп түгел анысы да. Син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидеришем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә, син икән ул гомеремә сөяр кешем, син икән уяндырышым, кидеришем. Моңнар булып урын салдың йөрәгемдә. Син икән ул берәү генә, син икән ул берәү генә. Зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә сезнең авыл дип әйтегән нәрсә белән якын. Мин 3 ел буе бездә инде обсерватория дигән җир бар, больниц бар. Хоккей уйнаганнан соң урын өстендә яттым, больницта яттым, урын өстендә. Шул менә 3 ел эчендә минем беренче укытучым, беренче, икенче һәм 3нче классны шунда укыдым. Сезнең якташыгыз Фаина Михайловна мине укытты, инде ул миңа ВКонтакте язды. Ризат, минем туган авылыма кайтасың икән ди. Якташларына бик күп сәлам әйтәргә кушты. Ул инде хәзер Санкт-Петербург шәһәрендә яши. Сезгә бик күп сәламнарны әйтте, туганнарына бик күп сәлам. Шуңа күрә сезгә шушы сәламны җиткезәм, сезнең якташыгыздан, сезне котларга кушты. Бер алкышлап алыйк әле, рәхмәт аларга, бик зур рәхмәт.
Қаминді құрметлі тамашашыларыбыз, көпшілеп тұрмыша ғана шираттағы бар бейт атырған жеріміздің жырлау өтесіміз келе. Сиринлер турында болыр, айдаңыз әлі. Біргілеп қошуы бірақатландырып, шырбойбыз, бейбіз, көңіл ашамыз. Біз де бүгін зор бәйрем. Міне сіз бір жыр маршында ұсап тұрсаңыз, қырасы бейіп кетеміз. Батмазы. Yanımda seni var yanımda Sivren tuğla köngüller Bulayken buğanı bekirke Biz yaratkan Abbas Serinler Yanımda seni var yanımda Sivren tuğla köngüller Bulayken buğanı bekirke Biz yaratkan Abbas Serinler Bulayken buğanı bekirke Biz yaratkan Abbas Serinler Biz yaratkan Abbas Serinler Рамазанова Қорайдылская, Ризат Рамазан. Айрат Галиев Аскинский, Нәк шулай. Берхат Гайсин Татышлинский. Барымызда өзіміздікілер. Шулай бетен ба? Жарай, сіз баға ялы кептірдіңіз тұғында шашлық пішкен. Шутка. Шутка деп дұрысын айтып қойла керек. Аты шашлық ізде берілер. Бигізде рахмет достар. Мына рахаттандырып қол шабасы ерінмейсіз де енді. Ей, малай, мына ғымым әлі. Рахмет. Ол шешкеге күмәсіз малай. Рахмет. Ой, айтармыз бұл шешкелеріні. Ол меңай берелер шешкені үйіп. Айтасым керек, мына қол шабуының файдасы бар. Қол шабасыз, аның файдасы бар. Аны сіз білмейсіздер дәлі. Мына менің абайым врач, ол оңатайын дұрысын айта. Қол шапқанда, акасы мынанда бармақ ұшларында нервный окончаниялар бар екен. Шында массаж жасала. Массаж жасала, иммунитет көтерілі екен. Шуңа қора қол шабарға ерінмәгіз бір қошында. Бұмам, даже көбірек салып жіберсең, даже қол шабасың аймен, хоп, айнып кетесің де резкі ғана. И туп тұры кетіп барасың, хоп.
Вообще, кул шабының файдалары бик күп. Даже менә автобуста кул шабы берсәгез, тоже бик әйбәт була. Шәһәрдә маршрутный автобуста кул шабы. Күз алдына китерәсез, кул шабы утырасың, каждый остановка сайын. Беренчедән иммунитет күтәрелә. Икенчедән кондуктор узып бара инде. Бу да йөри инде дип узып китә, акча сорамый. Кругом файда. Шуңа күрә давайте кул шабыбыз рәхәтләндереп инде. Так, дуслар, әйдәгез бәйрәмне дәвам итәбез. Сезнең каршыгызда чакырыйк әле. Башкортстаныбызның ат казанган артисты. Әлбәттә, менә шушындый матур җирдә урнашканбыз. Монда ерак түгел генә, оказывается, безнең Бурай районы. Шулаймы, юкмы? Бурай районы кызы, Иске Карагыш кызы. Фәрида Тимербаева сезнең каршыгызда. Һәм Роберт Тимербаев сезнең каршыгызда. Киттек каршы алыйк әле. Хәерле көн, дуслар! Исәннәрмесез? Бурайлылар, Болдашлылар, Кизгән башлылар, Карагышлылар барыгыз да исән саусызмы? Сәлам кыргызга да. Кулларыгыз кайда? Күтәрдек. Бийбезме? Киттек. Хоп, Sarı sandıqaşın üzülüb saydıysan niyə? Senin irinlərin nasıl ikən soğ güngə? Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Yumuşak çeşlerinden donadı iken günler, Minim göbeksine yaradı iken günler. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Belki uçraşır bu kanatlı bu kelermi, yürekliz gelen unut mümkünlerini. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Seni miңа yazmaş, min siңа yazmaş, yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Yalğız qalğan sandıqaşda yavur bürgə bulmaş. Ох, менә минем анагым килә. Яланнан җыйдыңмы ни бәпкәм алтыным? Рәхмәт. Менә бит. Минем анагым булды старший онук безнең. Бик зур рәхмәт бәпкәем. Бәхетле, тауфиклы, озын гомерле бул. Эй, хөрмәтле дуслар, якташлар, бу якларга кайткач, җаннарга рәхәт кирип китте. Ничек, җиләкләр җыйдыгызмы? Безнең якта җиләк күп шул. Ничек кәефләрегез дип сорамыйм, кай якта сорасаң, кай кәефләр ничек дисәң, Аллага шөкер диләр. Бездә инде кәеф ничек дисәң, биеп күрсәтәләр. Ничек? Биеп күрсәтәбезме? Кәефләр яхшы? Рәхмәт дуслар.
Mine alda jırlan aşağı jırının sözlerini üzüm yazdım. Eli jırlagan jırının avtoru mine Rüyanı jırları bizden birisi kompozitör Robert Timirbayev buldu. Alda jırlan aşağı jırın dostlar sözlerini üzüm yazgan edim koşandır. Halk kүйüne üzümnün sözlerime yazılgan jır. Bu jırның avtoru men özüm halkka çıkardım. Duşamoy deb atalar. Urlaşıp конечно azgina jırlap ko'rsatdilar sizni, tirishdilar. Ammo lekin özüm jırlayım hali. Ah, duşamoy. Okşaymasın. Hey! Kompozitör Robert Timirbayev. Bizning yoqda jila ko'p ko'rdi. Menda bunda ertaga bizda chiqamiz. Nimaga chaqiram? Keligiz yararmi? Men sizga bilasiz, men narsa olib keldim kuchtanashga. Ufa jilaga jidim. Ham sizga olib qaytdim. Ovoz eshitamiz. Biyushilar bor. Bitta. Çeşkelerin İsneflinin büyüklerden kuş isler Cücüreklerin soyanlı kesinlerin tutancı Yürülerin kırlarında kinlilerin bulancı Cücüreklerin soyanlı kesinlerin
Timurbayeva. Başkasının atkazıgan artisti. Bizden rahmet. Hemen elbette Robert Timurbayev. Başkasının atkazıgan medeniyet hizmetkari. Robert abi, bizden rahmet. Batır şerlarınız için. Bizden rahmet. Hadi Allah verse, şerlaşırız. Alkışlap mana şulay, alkışlap qarşılığınız, yaraymi? Buna aytdim bit boyaymi, toza, immunitet, bulay deb söyledim deymi? Tag'in bir sirni, sekretni ochmishga bo'lmay. Mana qarab turaman, yo'q shu ishlarga yashayman-da, shunga ko'ra bir sirni ochayman-da. Toza kishi bular bilasizmi kim? Immunitet kuchliroq bular. Bilmaysiz. Immunitet kuchli bular, оказывается, miyig'li kishida. Mana miyig'li kishilar bormi bunda, yo'qmi? Ayda gazali. Qishqiring hali, miyig'li kishilar. Aha, bu yoqda miyiq bosgan. Bu yoqda yo'q. No, mana durusini aytira kerak. Qaysi birisidan so'raysan, "Ne uchun miyiq o'stirasan?" deb, qaysi birisi xotinmi so'raydi deb jibara shunda. Kimdir xotinlarga o'sha deb qishqirib deb qo'ya. Ana durus professorlarda qiz aytgan ney bor, sekreti. Akasi miyiqli kishining immuniteti kuchli bular. Ne uchun? Biz bit havo suvlaymiz deymi? Havo suvlaymiz. Havoda nindigina bakteriyalar o'shmaydi. Biz ularni ko'rmaymiz. Mana miyiqli kishi havo sulab tura. Tagi bakteriya o'shib keladi, pishiraq oyog'i bilan, neymi? O'shib keladi, bunda oyog'ini surtadi, burun tubida kirib tagida deganda. Esa normal. Akimning oyog'i yo'q, nishib pishiraq oyog'i bilan kelgan, shu kelish sizg'irada kirib ketdi. Immunitet, Allohu akbar. Shunga ko'ra, davayt yigitlar, miyiq o'stiramiz. Toza bo'lish uchun, qizlar, shu toza bo'lasiz desa, nish o'stirasizmi? Miyiqli qiz to'sha. Motor bilan, zoti toza bo'lar. Yana do'stlar, bayramni davom etib, hozir spisigimni qo'lim tezgina, bunda endi spisiklarimiz bu tolib ketib bora. Aha, bizning endi o'zimizning yoqdoshimiz, Boshqirdistonning otqazangan artisti Rifqat Abdulyanov sizning qarshingizda. Haydangizz, kuchli olqishlar bilan. Rahmat. Mirxatga rahmat. Ketdik. Rahmat. Bugun yig'ilgan barliq matur siber go'zal xotin-qizlarga Güller ise, şeyler ise, sazlar şırlar, senger gürler, Güde günesine güder. Ey vara taş medreşeş, bulsam ideyesin yoldaş, ağır yollar ülkende, Varlar kütkenide, ey vara taş medreşeş, bulsam
seni yoldaş. Ey kara kaş medreşeş, bulsan ide gelsin yoldaş. Ey kara kaş medreşeş, bulsan ide gelsin yoldaş. Rahmet, isenimsiz hayırlı günler, hürmetli yurttaşlar. Şeş turunda jırladım, şeş turunda jırlagan yok idi. Neçe gerek kelip çıktı? Eybatma, yaray. Hazır tezgine bir xat, bir zapiska korab olam. Şuшы berimge kelgen xalıq orasında Sakapova Filya degen kişi var mı? Кезген başını kıyındı ol, var mı? No mındadır indi. Mında Florida abzay o'zi bir jir menim ismimden dey bir jir boshqarıga qo'shdi. Şoňa ko'ra jirning so'zlari balki to'g'ri kelmas, ammo o'zimning yaratgan jirlarimning birsi alla nega ko'ngil yo'qsina. Tülenip tütemiyken çıkarsın diye bulsun karşıma. Ni güzelsen seni gönülkeyim, yar suyular salıp başıma. Elle niye seni yoksınam, elle niye seni tartılar. Ürerge kış gibi kaldınan, uçrastan koyaşta yaktıran. Elle niye seni yoksınam, elle niye seni talpınan. Ürerge kış gibi kaldınan, uçrastan koyaşta yaktıran. Yükşudastı bezdin yollarımız, İnsanam var yazmışka. Öyle gidemiyor su yüreğimle, Ürmemizde yine salışma. Elle niye seni yoksuna, elle niye seni tartılar. Ürerge kuş gibi kaldıram, uçraşsan koyaşta yaktıram. Tülenip bütemiyken çıkarsın diye bulsun karşıma. Ni güzelsen seni gönülkeyim, yar suyular salıp başıma. Elle niye seni yoksınam, elle niye seni tartılar. Ürerge kuş gibi kaldınan, uçrastan koyaşta yaktıran. Elle niye seni yoksınam, elle niye seni tartılar. Ürerge kuş gibi kaldınan, uçrastan koyaşta yaktıran. Ürerge kuş gibi kaldınan, uçrastan koyaşta yaktıran. Ürerge kuş gibi kaldıran, uçrastan koyaşta yaktıran. Rifkat Qabdaliyanov, Başkırstanımızdan atqazır anar desdi. Rahmet uridim. Bizga rahmat, Rifkat.
Бик рәхмәт Айрат. Чыгасың, керәсең, син дә минем кебек километраж мотаешь туда-сюда. Стой здесь. Шыгып бирәм, потому что хәзер менә шуны шәп җырчы чыга, шуңа күрә хозыннан килгән. 6 ел алтын барс, халык премиясе лауреаты Эльмира Сөләйманова сезнең каршыгызда. Димәлә, әйдә, көчле алкышлар белән сине каршылабыз. Рәхмәт туганнар. Менә син чыкканда кояш чыга даже. Әйдә. Сынайды. Рәхмәт, хәерле кичләр туганнар, дуслар. Сезне чын күңелдән шушы матур бәйрәмнәр белән котлыйсым килә. Исәннәрмесез туганнар? Әйдә биергә. Урыннарда булса да, биеп рәхәтләнеп чымырап бишеп, утырыйк әле туганнар. Рәхмәт шулай матур итеп җыелышып килгәнегезгә. Yetim bular idi balı, sandıqlar bulmasa, nige kirek yaratular, şını köngilden bulmasa, sayıramın şulu köngil kışı, onar gelin bakmasa, hıyenetsiz yaradıkta, sigen yarına taşlasa, sayıramın şulu köngil kışı, onar gelin bakmasa, hıyenetsiz yaradıkta, sigen yarına taşlasa. Karışını sonunma, sayıramın şulu köngil kışı, onar gelin bakmasa, hıyenetsiz yaradıkta, sigen yarına taşlasa, sayıramın şulu köngil kışı, onar gelin bakmasa, hıyenetsiz yaradıkta, yarını taşlasa. Selam barınıza da. Mümkün bulsa şanlısı, şılısı yukarılığına, sahiplersiz mehrebetsiz dünyalar karalığına, sayıramın şulu köngil kışı, onar gelin bakmasa, hıyenetsiz yaradıkta, sigen yarını taşlasa, sayıramın şulu köngil kışı, onar gelin bakmasa, hıyenetsiz yaradıkta, sigen yarını taşlasa, hıyenetsiz yaradıkta, sigen yarını taşlasa, sigen yarını taşlasa. Sigen yakarınız, bir başa taşlamasın özünüzü kırmızılar. Bәхетле булыгыз, бәхетле яшәгез. Зур рәхмәт. Мең рәхмәт сезгә. Менә инде бу якларга килеп чыккач, Вәсиләмне искә төшерелмичә китеп булмый. Әйдәгез әле туганнар. Вәсиләмнең соңгы яздыра алмыйча калган җырын бергәләшеп җырлыйк әле. Зифа Нагаева иҗат иткән җыр. Минем язым син икән. Çeşlerime bağlı büttü yaş ile, biz kavuşkan günlerde de yaz idi. Tevgi bülek şeşkeler beylenleri,
Başlarının suluşat eğlengenleri Dövgü bülek şeşkeler beylenleri Başlarının suluşat eğlengenleri Taşı sular kağıdın Baydarıp yaralarına Baytardın eminime Bekli yazılarıma Yaşık canım bu hislerini Yazlar sayın yanardı Yaşık ömrünü yazıydı Yaratıp Yaşık ömrünü yazıydı Yaratıp Siz geldik sayrı kışlar karlarda Parlak sayrar şu tuğan ağlarda Biz birge bit şuna yaktır kanlarda Yaratabız şuna matur yazlarda Biz birge bit şuna yaktır kanlarda Yaratabız şuna matur yazlarda Ya birge tuğanlar taşı sular kağıdın Aralarına Haytardın eminime Bekli yazılarıma Yaşık canım bu hislerini Yazlar sayın yanardı Yaşık ömrünü yazıydı Yaratıp Yaşık ömrünü yazıydı Yaratıp Göz yaşlarıma bak Vesilem Şarap olgaç Sensiz yazlar yazken bilmedim Sensiz nazlar nazıken bilmedim Minin yazım seniken sesingine Senin yazın miniken bilmeydim Minin yazım seziken bilsizgine Sizin yazınız bugün biziken değil Bizgine Taşı sular kağıdın Baytarıp yaralarına Baytardın eminime Bekli yazılarıma Yaşık canım bu hislerini Yazlar sayın yanardı Yaşık ömrünü yazıydı Yaratıp Yaşık ömrünü yazıydı Yaratıp Rahmet divanlar Rahmet. Vesilem, orunun jımaqlar olsun. Zor rahmet. Hem indi heyda güzeli, motor jırlarımızla devam eteriz. Bizden yaratkan jırşılarımız, bayançılarımız, Almas Aydar Yunusuflarının ellesin, ellemin. Yürekten
Güllerinin de jilleri tınmadı Bizning mehabetinin devamı bulmadı Kütlemindi hazır bulutlar daraldı Bizning yürekler yaralı Ellesin, ellemin, elleyi gözde Mehabet yolunda adışkan Eyçi yazmış bizini Kızlar babası rehber Niye biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyi gözde Mehabet yolunda adışkan Eyçi yazmış bizini Ayırası bulmuş Niye kızım, niye biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyi gün İşte basıp durasız. Eyde bir yazılı. Adaşkan Ekşi yazmış bizini Ayırası bulgaş Niye kızım, niye biz kavuşkan Ellesin, ellemin, elleyi gözde Mehabet yolunda adaşkan Ekşi yazmış bizini Ayırası bulgaş Niye kızım, niye biz kavuşkan Ekşi yazmış bizini Ayırası bulgaş Niye kızım, niye biz kavuşkan Niye kızım, niye biz kavuşkan Rahmet olun. Ming rahmat. Zo'r rahmat. Bittisi ishni jig'layman, men to'rtni jig'layman hali. Zif opaning tag'in motor jig'larining birisi. Yoshligim kulmaga. Qo'ya meni поддержка beyishlarim qo'ya qizlar. Sandıklar açtım da taptım yaşligimnin gülmeyin Bulma aldım oyda kaldım doluştu günlerim Yıllar ötken gülmegimini giymegenmini de gibi Yaratılgan şaklar bulgan sevmegenmini de gibi Yıllar ötken gülmegimini giymegenmini de gibi Yaratılgan şaklar bulgan sevmegenmini de gibi Gülmekiyip karasam da gülmegim saymasındı Şul gülmekte şaplarımdı kaytarıp bulmasındı Gülmegim tamamıydı, seni yanımda şahidi Seni yanlarımda şahidi Mehmetler şizim alacak Gülmegim tamamıydı, seni yanımda şahidi Seni yanlarımda şahidi Mehmetlerim var idi Gelmeyin yanıma. Ciddi. Gülmegimnin kapılarını yoldan bitmegen iken Bitti bitti digen idem yoksa bitmegen iken Bir de bitmi durgan hislerim bulgan iken Canıga yapmaz yarlar bilen ömürler uzgan iken Bir de bitmi durgan hislerim bulgan iken Canıga yapmaz yarlar bilen ömürler uzgan iken Elektr şuna biraz elektr. Ciddi. Ey zenger sürmekte ey. Bak elektri aldı. Молодец. Kızlara bir şey etmeyiz beni kul. Yaşlık gülmekleri kaldırmış bizni
alıştırmadı yollar Bakıt bire olmadı Yaşlı gülmekler gözünü İstelikle sakladı Yaşlı yaratan yaralarını ömürge unutmadı Yaşlı gülmekler gözünü İstelikle sakladı Yaşlı yaratan yaralarını ömürge unutmadı Yaşlı yaratan yaralarını ömürge unutmadı Yaşlı yaratan yaralarını ömürge unutmadı Ömürge unutmadı Bayram bilen yakında bulunuz Elmira Süleymanova. Bizi rahmat Elmirashga. Elmira Süleymanova alqışlar. O bizga alqışlar. Ayra senga alqışlar. Mana shashka olib keladilar senga. Navoy munda keldi yana avay qisqara. Kurashga chaqirib olmayman. Kimning kurashasi kelar, anatiga avay bilan barig'iz kurashimiz, yaraymi? Bo'lakni o'zi berar. Nindi formada verir, asli neizvestno. Endi do'stlar, bayramda davom etib Elmira Süleymanova jallabcha bitta mana Elmira bir tug'ani deb topadilar qo'shiqda, bu topda bidir Elmira Nagimova sizning qarshingizda. Ayda qizlari, ketdi poyaqali bayram davom etadi. Elmira Nagimova. Hayırlı işler dostlar. Jarlaydık birgeli. Eydegiz, gittik. Merhat Qaysim. Dağıtının özü iken o Ömür kara yürekken yana yürek yalkınına Vassaklarına solmasine şansıya Soğuşlarda yanıp giyinme Ben saklı yolğuşlardan anlayıklı Yalkınına
бик зур рәхмәт. Хәерле кичләр, исәннәрмесез, хөрмәтле. Шушындай бик матур авылда яшәп ятучы милләттәшләребез, килгән кунакларыбыз һәм инде әлбәттә безнең яраткан тамашачыларыбыз. Исәннәрмесез? Рәхмәт шундый җылы каршы алганыгыз өчен. Инде мин үзем автор башкаручы булам. Үзем җырлар язам. Кайбер җырларның сүзләрен дә, көйләр язам инде мин күбрәк. Кайбер җырларның сүзләрен дә үзем язам. Менә әлеге җырның көен дә, сүзләрен дә үзем яздым 17 яшьтә. Һәм инде киләсе җырларымда үземнеке булыр. Киттек сезгә өр-яңа җырымны алып килдем. Бу дөньяда яшәгәч инде әлбәттә дусларсыз яшәү мөмкин түгел. Рәхмәт, дустым дип атала киләсе җырым. Рәхим итеп тыңлагыз. Яусын һәммәгезгә дә. Киләсе җырымны җырлап китәсем килә озакка сузмыйча. Синең кебекләр юк бит ул. Әлбәттә инде үземнең тормыш иптәшемә багышлап җырлыйм.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Һәм инде тагын бер өр-яңа җырны алып килдем. Рәхәтләнеп сезгә җырлыйсым килә. Бер күрүдә ошаттым дип атала. Рәхим итегез. Dillerin, yaxşı da көңілләрин, әлі біліп бітірмәген барdır senin sürlərin. Bir görüdə ışattın, bir görüdə yarattın, şuшы şayalığın bilən özün ələ qarattın. Bir görüdə ışattın, bir görüdə yarattın, şuшы şayalığın bilən özün ələ qarattın. Bilesin, varsın odan күресің, сірлі қарашыларын білем, үзегіммен үзесің. Bir көрүдә ышаттың, bir көрүдә яраттың, шушы шаялығын білем, өзің әлі қараттың. Bir көрүдә ышаттың, bir көрүдә яраттың, шушы шаялығын білем, өзің әлі қараттың. Yazmış, bulmasam iyiydi sarış. Merhabetin millerine gerek ümidiyle yağış. Bir körüde ışattın, bir körüde yarattın, şuşı şayalığın bilen özün ele qarattın. Bir körüde ışattın, bir körüde yarattın, şuşı şayalığın bilen özün ele qarattın. Bir körüde ışattın, bir görüde yarattım, şuşı şayalığın bilen özün ele qarattın. Зур рәхмәт. Һәм инде үземнең каршыма кемне чакырыйм? Әлбәттә инде үземнең тормыш иптәшемне, Руслан Керамутдинов. Seni bulmasan kimini yaradır idin? Şatılıp baygı salışımını nişik baradır idin? Yazmışı jilin əğənədini qarattını bayırmasın. Utqa salsın, suğa salsın, tiksinleri bayırmasın. Yazmışı jilin əğənədini qarattını bayırmasın. Utqa salsın, suğa salsın, tiksinleri ayırmasın. Bu dünyada sen bulmazsan suyu bulur ideme. Sandıqışlar dik durğanda sayrap durur ideme. Yazmış jilime həvəttin qanatını qayırmasın. Utqa salsın, suğa salsın, tiksindən ayırmasın. Yazmış jilime kanadını kayırmasın. Utqa salsın, suğa salsın, tiksindən ayırmasın.
Olmasan quyosh nurilar edi. Muhabbetinni topolmay jonim üzülür edi. Yozmish jilini azamatini xotir qo'yirmasin. O'tqa solsin, suvga solsin, tiksindan ayirmasin. Yozmish jilini azamatini xotir qo'yirmasin. O'tqa solsin, suvga solsin, tiksindan ayirmasin. O'tqa solsin, suvga solsin, tiksindan ayirmasin. Tiksindan ayirmasin. Алтын барс премиясы лауреаты, Болгар премиясы лауреаты, Атармына конкурсының жеңімпазы Руслан Керамутдинов. Алтын барс премиясы, TNTV премиясы, автор башқұрышы Эльмира Агимова. Зор рахмет, бейрамласызды баршаңызға да. Мың рахмет. Зор рахмет. Bir başına егендейді. Эльмира Агимова. Руслан Керамутдинов. Зор рахмет, hurmatlar, bek zor rahmat. Xayrli kishlar, esenlermisiz? Nishik hallaringiz? Yaxshimi? Tag'in bir 20 jarjarlaymi? Deymizmi? Aydagizlar birgalab, hurmatlar. Ovul bulg'ash ovul bo'lsin. Ham ovul turdan ajrlik. Ovul malay deb atalar. Olmaz Murat, delay ber menga, delay. May taraf ko'rak. Şehirde dur sokakta, ovulga torta ko'ngil. Qo'ydi bulavul, yoshlikka nima kirdigan. Bir qo'yda bitar edim, uloqda uni segizim. Ovulaman, salular, sog'indim o'zingizini. Bir qo'yda bitar edim, uloqda uni segizim. Ovulaman, salular, sog'indim o'zingizini. Qo'y bir şey. Görünmezlik ufuklardan olan yaşaklarımız. Hazır kimge nasip eken şalakuş vaklarımız. Bir koyda büter edim, umalda onu segizim. Ağlamadan salular, sağlığında müzekizini. Bir koyda büter edim, umalda onu segizim. Ağlamadan salular, sağlığında müzekizini. Şundan hurmatlar, 16'sı, 18'i gel ovulda o'tdi. Shuning uchun ovulni yaratamiz. Ovullar gurillab tursin. Tek bir qo'yda bitar edim, ularida 18'im. Ovullarning salular, so'ningda o'zingizini. Tek bir qo'yda bitar edim, ularida 18'im. Ovullarning salular, so'ningda o'zingizini. Ovullarning salular, so'ningda o'zingizini. So'ningda o'zingizini. Zo'r rahmat, hurmatlar, bek zo'r rahmat. Kelasi ijroga ko'chganda ovul tematikasidan endi yiroqqa chiqib turmamiz. Bir solmoqqina
90-шы елларда, 89-шы елларда бик популярный жырларыбыздың берсин башкарып этим келе. Инде авторларына келгенде мәңге, һәм инде дип әйтәсем килә, мәңге түгел, легендар исемгә лаеклы композиторыбыз Илгиз Закировның жыры. Мәңге картаймас һәм мәңге үлмәс жырларның берсе әйләнеп авылга кайт әле дип атала. Юксынамы дисең син нигә соң?